دما خوش ببینرین هێژەی رو 12 نیسان 2022 جه روژان روژا سێشەمێ بویە ڕووگەشتدارین هەری سەرەکی و هەری بالکێش یین لە سەرانسەری جیهانê ڕۆدانەمێ هەول بدن جارێکردن دناوا 20 دقن و چێن جیهانê de ژوارە پێشکەش بکەن. بەلێ جارێکردن دما خوش ببینرین هێژە ئۆکراینە ji ber êrişên Rûsyayê ji her demê zêdetir di nava metirsiyê de ye Rûsya hemû hêza xwe ji bo kontrolkirina başûr-rojhilatê welat kom dike heta li ser vê yekê Brîtanya îddia dike ku hêzên Belarûsya ji berê xwedana herêmê li Bajarê Mariupol wêraniyeke zêde xuya dike. Şaredarê bajar ragihand ku heta niha bêtirî 10,000 sivîl hatine kuştin û cenazeyê van sivîlan jî li naverastê ne her wiha Pentagonê jî diyar kir îddayên ku dibêjin Rûsya li herêmê gaza kîmawî bi kar aniye مترسیداره. شر لأوکراینا درشت با و جیهان تواهی وندا دیگه. ایرو 48 روزن روسیا به همو هزا خو ایریشی اوکراینا دیگه. جبر تکچونا لباکور اوکراینا نها موسکو بری هزا خدای başûr-rojhilatê welat. موسکو دخوازه لهرما دونباسی سرکفتنی به دست بخه. لیاتی خویا کرن روژین زحمت لپیشیا وینا. افدر هرما دونسک یا دونباسیه لور کاروانا تانکین روسیا کتن خفقا هزین اوکراینا پشتی دربن خورد دو تانک هاتن تقاندن و یندن نچارمان پاش تبرون там ще 4 коробочки згорівші. Зараз, якщо получиться, приближу. لورجی هزین اوکراینا بطاریه که هوانی یا روسیای تیک برن لشکرین لحرمیشی دست براوی کرن. اف در باجار ماریوپول یشالیه هزین روسیای و هاتی دور پیچ کرن. لباجار هزین اوکراینا هول ددن لبرخو بدن. دیمنین دما شرد لباجار ده هاتی کشاندن جی خویاد که کویرانیه که زیده هیا. شاردار ماریوپول کوشش هفته یا دبن بمب باردومانا گران روسیای ده دیار کر کو حتان هازی دی 10,000 سیویل مرنه و جنازه کسین مرنه جی لکولانانن. وزارت پاراستن یا بریتانیا رagihand کو هزین روسیا یین بلاروسی جبو پشتگیری اپراسیون لهریما دونباسی جوالیت دردی کون و بری خود دن هریمه. بقاسی ماریوپول نبشی لنیزی نووی داره ویرانیه که زیده خویادکه. Розпочалася 48-ма доба دوین آلبریده سرکانی اوکراینای بیلانچویا شر 48 روزان لدیشی روسیا اشکره کر. سرکانی ragihand که حتی نها 19,000 و 600 لشکر روسیا hatine kuştin. هر وها 157 بالافر 140 هلیکوپتر و 732 تانکین روسیا hatine تیک برن. بردف که وزارت پاراستن جون کربی دیار کرکو ادعاین کدبیشن روسیا لباجار ماریوپولی چکن کیمیاوی بکار آنیا مترسی دارن. کربی درباره ادعای بکار آنیا چکن کیمیاوی یا روسیا لماریوپولی داخویانی دا اوها گوت حیامج پاروکرین مدیا جواکی یکو دبیجن هزین روسیا بومبین کیمیاوی آویتن باجار ماریوپولی هیا ام نها نکارم پشتراس بکن لی ام روشی جنیز و دشوپینن. لأوکراینا سوجین شر زیده دبه و موسکوا دیا خود اصرار دیگه سرکماری اوکراینی زلنسکی خواست ماینین که هزین روسی لناو خاکا اوکراینی چاندنه و که سوجه شر بیدیتن پوتین جد بیجه اپراسونا میا لأوکراینا و داوی بگیجه آرمانجا خواه دوین آوری دا ایکیتی اوروپایی نشانه نوین جزاین
gaza xwezayî û petrola Rûsyayê jî digire nava xwe da. Продовжуються безпекові роботи. Передусім це розмінування. Serokkomarê Ukrayna Volodymyr Zelenskî di peyama xwe ya vîdyoyê ya ku duh parvekirî de rewşa li welat nirxand. Volodymyr Zelenskî diyar kir ku li herêmên Bakurê Ukraynayê yên ku ji leşkerên Rûsyayê hatine rizgarkirin, xebatên paqijkirina mayînan dewam dikin. Zelenskî da zanîn ku li van herêman her roj herî kêm hezar teqemenî tên bêbandorkirin û wiha got. Dagirkeran li her derê mayî nihiştin. Li kolanan, li malan û di maşîneyan de. Ev yek bi zanebûn têkirin. Serokkomarê Ukrayna xwest ku ev yek di qada navnetewî de weke sûcê şer were dîtin. 19 апреля 1961 года Li aliyê din serokê Rûsya Vladimir Putin jî axivî û careke din di kontrolkirina Ukraynayê de îsrar kir. Putin diyar kir ku operasyon ji bo parastina Rûsyayê di demeke dirêj de pêwîstin û got. Operasyona leşkerî ya li Ukraynayê wê bigihêje armanca xwe. Putin anî ziman ku welatek mîna Rûsya ew qas mezin nemaqûle were tecrîd kirin. Piştî merasîma li bajarê Blagovîçensk, Putin û serokê Belarûsya Alexander Lukashenkov ji bo nirxandina şerê li Ukrayna civînek taybet li darxistin. Ich habe ihm klar darauf hingewiesen, dass Serokê Rûsyayê Vladimir Putin û Serokwezîrê Awstrûya Karl Nehammer li başûrê paytexta Rûsyayê Mosko hatin cemhev. Karl Nehammer piştî hevdîtinê civîna çapemeniyê li darxist. Nehammer diyar kir ku ew bo dostanî neçûna Moskowayê û got. Hevdîtina me ya bi Putin re pir zelal, vekirî û dijwar bû. Peyama min a herî girîng ji Putin re şerê li Ukrayna bû. Nehammer diyar kir ku derbarê kuştina sivîlan a bi eşkenceyê ya li Buça û bajarên din ên Ukraynayê de fikrên xwe ji Putin re aniye ziman û dewam kir. Min got divê kesên ku li Buça û bajarên din sûcên şer ên girîngkirine hesab bidin. Kremlinê jî iddia kir ku ji bo propaganda li ser neyêkirin dîmenê lîderan nehatiye kişandin. Nûnerê bilind ê têkiliyên derve û polîtîkayên ewlehiyê yê Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell piştî civîna konseya karên derve axivî û îşaret bi cezayên nû yên Yekîtiya Ewropayê yên li ser neft û gaza xwezayî ya Rûsyayê kir. Borrell got, gaz û petrola Rûsyayê jî di nav de taboya me ya li ser cezayan tune ye. Di vê navberê de pêvajoya endamtiya Moldova û Gürcîstanê ya ji bo Yekîtiya Ewropayê dest pê kir. Bilê her cîhan bi giştî berdêla şerê navbera Rûsya û Ukraynayê dide li gurî pêşbîniya Banka Cîhanê encamên aboriyê yên şerê li Ukrayna wê dramatîk bin. Banka ji bo aboriya Rûsyayê encamên heman rengî hêvî dike. Di vê navberê de rêxistina bazirganiya cîhanê jî hişyarî da ku şer wê bibe sedema paşketineke mezin de aboriya cîhanê de. Ji roja destpêkirina êrişa Rûsya ya li dijî Ukrayna li seranserê cîhanê bandora wê duwarê buhabûn, enflasyon û kêmbûna kel û pelan tê hîskirin. Banka Cîhanî pîşbîniya xwe yên derbarê encamên şer li ser aboriya Rûsya û Ukraynayê ragihand. Li gorî vê yekê têpayîn ku aboriya Ukraynayê hema nîvî têk biçe. Tê pîşbînî kirin ku berhema navxwe ya nesafî li gor par ji sedî 45 kêm bibe. Tê gotin pêşbîniyên navboriyên duh ji aliyê Banka Cîhanî ve hatine ragihandin. Wê li gorî demdirêjî û tundiya şer bikore û pêşbîniyên wê jî girêdayî guhertin û dirêja hiya şerin.
بری دەستپێکردنا شەر بانکا جیهانی پێشبینیە مەزنبوونا ئۆکراینایê di dawiya meha çilê de ji sedî sê rakandibû. Banka Cîhanî rakand ku encamên şertê de gelek warên aboriya Okraynayê bandor kiriye û got em bifikarin ku xizanî bi koçberî û revêre bikêje astên tirsnak. Herwiha hat diyarkirin ku ji aliyê statîstîk rêjeya xizaniyê ya rojane li welatên deheman kategoriyê de bi Okraynayê re $5.5 e. Têpayîn ku rêjeya mirovên di vê kategoriyê de dijîn di nava gelê Okraynayê de ji sedî 1.8 dikeve ji sedî 19.8. Bankê diyar kir ku pêşdîtinên wan yên ji bo Kiev bi şerê li welat ve girê dayiye. Aboriya Rûsyayê jî ji şerê heyî bandor bûye. Banka Cîhanî ragihand ku têpayîna aboriya Rûsyayê ji ber cezayên dewletên Yekbûyên Amerîka û Ewropa li ser sepandine ji sedî 11.2 kêm bibe. Tê texmînkirin ku ji ber bêkariya daxwaza navxwayî jî kêm bibe û ji ber cezayan xizanî û enflasyon hêza kirînê jî kêm bibe û zincîra peydakirina tiştan jî qut bibe. Pêşbîniyên mezinbûna Rûsyayê di meha çileyê beriya şer de jî nezêde gişbên bûn. Bakurê Efrîqyayê û hin welatên rojhilata navîn ji ber piraniya genimê xwe ji Okrayna û Rûsya dikirin. Ji rewşa şer bandor dibin. Gelek pispor bifikarin û hişyariyê didin ku enflasyon û bilindbûna bihayan li welatên xizan jî wê bibe sedema bê istiqrariyeke mezin a siyasî. Belê paytexta Dewletên Yekbûn Amerîka Washington DC civîneke dualî ya berfireh pêk hat Wezîrê Karê Derve ya Amerîkayê Antony Blinken got wan heta niha derbarê cezayên li ser Hindistanê ku S-400 ji Rûsyayê wergirtiye biryara dawî nedaye. Blinken diyar kir ku ew dixwazin li şûna Rûsyayê bibin hevkarê serekeyê ewlekariyê yê Hindistanê. Wezîrê Karê Derve Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Antony Blinken, Wezîrê Parastinê yê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Lloyd Austin, Wezîrê Karê Derve yê Hindistanê Subramanyam Jaishankar û Wezîrê Parastinê Rajan Singh di çarçoveya civîna diyaloga stratejîk a wezîran a du komkirin di do de li Washingtonê hatin cemhev. Wezîrên ku piştî hevdîtinan li ber kamerayan bûn, têkiliyên dualî û herêmî yên di navbera Dewletên Yekbûyên Amerîkayê û Hindistanê de nirxandin. Today we reaffirmed our commitment to promoting regional stability. Antony Blinken bersiv da pirsa ku wê li ser Hindistan a ku pergala parastina hewayî ya S-400 ji Rûsyayê wergirtiye jî cezawerin sepandin da. Blinken bangên Amerîkayê yên ku dibêjin bila çû hevalbend çekên berfireh ji Rûsyayê nekirin dubare kir û ji bo Hindistanê jî ev tişt got. Mehîna biryar nedaye ku li gorî qanûna CAATSA, qanûna cezayan bersiva dijminên Dewletên Yekbûyên Amerîkayê li ser cezayên muhtemel an jî îstîsnayên muhtemel biryar nedaye. Li di navbera Hindistan û Rûsyayê de dîrok û peywendiyeke dirêj heye. Di nav de firotina leşkerî jî. Niha em di rewşekê de ne ku bibin şerîkê ewlehiyê yê bijarte yê Hindistanê û em vê dixwazin. Ji ber kirîna S-400 cezayên CAATSA li ser Tirkiye hatin sepandin û ji bernameya F-35 hat derxistin. Di rojeva wezîran de rewşa li Okraynayê jî hebû. Russia's war against Ukraine is an attack on Ukraine's people. Blinken ji ber pêwîstiyên bijîşkî û piştgiriyên din ên ku Delhiya nû ji Kiyevê re şandî kêfxweşiya xwe nîşanda. Quite apart from public health concerns, Wezîrê Derveyê Hindistanê Jaishankar diyar kir ku wan li ser çawaniya parastina herêma Hind-Pasîfîk bi rejîma azad û vekirî geşedanên li Efxanistanê û bertekên wan ên li herêmê gotûbêj kirin.
جê şankar balkişan sergiringiya civata Kuad a ku di navbera dewletên Yekbûyî Amerîkayê, Hindîstan, Japonya û Avustralyayê de hatî damezrandin wiha got. Em bawer dikin ku ev avahî wê li herêma Hindo-Pasîfîk hevkêşeyên herêmî peyda bike. بلیم به پاکستان دوام بکن ل پاکستان آلوزیا سیاسی به هلوشاندنا ریوبریا عمران خان را به داوی بو شهباز شریفی سندخوار او بو سرک وزیر 23 ی پاکستانی شریف پشتی سندخوارنه ل پارلمانتوی آخویم شریف دا آخفتن آخواده به بیرخست کو د دیروکا پاکستانی ده یکم جار پیشنامه بیباوری یا لهمبری سرک وزیره کی بسرکت و گوت قنجی لسر خرابی بسرکت لالیه کدن سرکمار آرویل آوی دیار کرکو شباز شبر نخوشی آخوا به ساعتان بریا سندخوارن بجداری مراسم نابه شباز لبر سروک مجلس صادق سنجارانی سندخوار لپاکستانی هری داوی ده مجلس نتوی ده جبو خان و حکمتاوی دنگدانا پی باوری هات داین و خان جه پوستا سروک وزیرتی هات دورخستن پشتکو خان جکار هات دورخستن دوه ده دنگدانا پارلمانتوی ده سرک وزیر 23 پاکستانی شهباز شریفی به 174 دنگین اری هات هلبجارتن برای مزن ای شریف نواز شریف سی جاران سرک وزیر پاکستانی به او ده سالا 2017 ده به تاوانا گندلی جکار هات بودورخستن پارلمانترین پارتیین سرک وزیر بری پاکستانی خان دوه به تواهی جمجلسا نتوی استفا کرن. بله باحوزا مگی یا تروپیکال فلیپین جهف خستی اجبر باحوزی لیهی راب او ارد شامتی ده انجام ده هریکیم 28 کس مرن. لگوری ریادارین هرمی لعالتا لایتای هریکیم 22 کس جبر شامتینا erdê جیانا خوش دزدانه و 27 کس جی وندابونه. لگوری سازیا ریوبریه بوبلتان آل ایالتا نیگروس یا روشلات 3 کس لگراوا من دونایی جی 3 کسان جیانا خوش دزدانه. ده همان دمیده 17 کس جی نچارمانه مالین 17,000 کس جی نچارمانه مالین خواه بترکینن. بریانها بقاسی 4 ماهان تایفون رای لولاد دابو او هریکیم 400 کسان جیانا خوش دزدابون. ده سالا 2013 جی ده جبر تایفونا هایانیه 7300 کسان جیانا خوش دزدابو او وندابو بون. نوک هویا لگردون پاندمیا کووید-19 او ایریشا روسیا لدجی اوکراینا اف همو نشانه این که جهان هجارتر دبنه ریت خستنا آلیکاریه یا نفنتوی اوکسفام هشاری دا که دبه حتی داویا ساله بêtirî 205 میلیون کس هینا هجارتر ببن. جبر بعدالتی و شرین هی باندوره کزیده لسر چینا هجار یا لجیهانی بویه. لگوری نوچه The Guardian اوکسفام بالکشاند سر باندورا شر لسر گلین هری خزان و دیار کر که گشدانین 20 سالان دبن خطر یدنه. جبر بویرین هی باندوره که سرکه لبازارین هی دکه. اوکسفام گوته ای سال 263 میلیون مروف دکارن بکوین ناوا خزانیه که هین زیده تر. Scarcity is hard. We want help to get water. We don't sleep at night. We leave. اف یک جی بقاسی تواهی نفوسا بریتانیا، فرنسا، آلمانیا و اسپانیاییه. اوکسفام دیار کر که حتی داویا وی سالی 6 میلیون مروف دکارند ناوا خزانیه که گرانده به کمتری $1.9 روزانه بجین. نتوین یک بوی هفته بوری گوته بوهاین خوارن جهانی دوان دمین داویده گهشتی آستا هری بلند. ایریشا روسیا لأوکراینای دایی دست بگرن بهایا گنم جه اورونه نباتی زیده کر. اوکسفام دیار کر که نرخ پیوستیان لولاتین دولمند جسادی 17 و لولاتین افریقا جسادی 40 در باسکریه. راپورا اوکسفام پیشی کریزا پاش کراست گوت که حکومتین لولاتین کم داهات دبه که نچار بن کلیچونین گشتی قطبکن دا که دانین خواهین دین دیر بدن
û xwarin û sotemeniyê peyda bikin. Di raporê de hat destnîşankirin ku welatên herî xizan îsal bi tevahî 43 milyar dolar deyn hene. Some of the most reliable aquifers can be more than 1,300 feet down and collecting. بەلبینەرین هێژام لەبەر دیگەژین داویە بولتۆنا خۆیان جوانی و دەبێژین حتا سبەجارێکە دنوەرین پێشیا و ببینن دناوە خێر و خۆشیێدا هەر شەد باختەوار بن.